Hak Jingiakhun bebut jong ke Lympung Kynjatbol Super Division League Football Tournament jong snem arjar arpulai ya ke bala pyniad lyngba ke Pyndengumiong District Sports Association mynta ke sngi ke Jingiakhun ke bakat niau hapoh madan Dom Mawlum Pyndengumiong Mairang ke lalong hapdeng ke Lumiew United SC pyrshah ya ke Nongrmai SC. Hagani ke Jingiakhun ke Jingiakhun ban yok khur ya ke jingjop ke long ke Jingiakhun ke itynnad watla ha ke jingkhlain bor ke Lumiew United ke pynpaw shisha ke jingkhlain bor katba ke Nongrmai ke shah ñion hynrei kamshim la kenrandin ha ke ba ke lekkai kamba hynrei kamshim la yok bantep watang shikol ru katba ke Lumiew United namar ke jingtibet kirang lekkai ke la yok bantep hadu hynrei kol bat hadu bakut ke Jingiakhun ke Lumiew United ke la yok ke jingjop bat ru ke la yok ban khur lai pon. Nice ball. Jangan lupa kawan boleh. Kosong. Dende itu nak. Tarik ni. Anu Yang bakal
Bang kenalnya. Dia kenalnya.